kružani odred Bokeljske mornarice. U svojim drevnim nošnjama i sa arhaičnim komandama koje ste sada čuli, tu je pred vama da čestita gradu Svečaru Herceg Novome 6 vjekova postojanja. Svojim prisustvom ova najstarija organizacija pomoraca, i to ne samo cehovska i karitativna, nego i sa vojno-pomorskom formacijom, želi posebno odati priznanje ovome gradu i sa istorijsko značajnim periodima živog uspona pomorstva, naročito s kraja 17. i tokom 18. vijeka. Želimo se podsjetiti toga vremena kada se onaj isti novonaseljeni živalj hajduka boraca protiv Turaka iz hercegovačkih i crnogorskih planina, koji je u daljem zaleđu Herceg Novoga ratovao kada je zamijenio pušku i nož jarbolom i veslom i latio se pomorstva. Mornarica i danas živi sa našim društvom. Za najmelje priznanje smatra dobijeni orden bratstva jedinstva i svog počasnog admirala maršala Tita, jedinog šefa države koji je stekao tu počast u 200-vjekovnoj istoriji mornarice. Ovaj pozdrav Bokeljske mornarice Herceg Novome završio bih karakterističnim stihovima iz Kola, u kojima pružanje ruku u igri simbolizuje onu vjekovnu širinu, tako karakterističnu za ovu drevnu organizaciju Boke. Ujezimo svi ukolo, rukama ruke pružimo, pokažimo svim okolo da slogu bratsku vriježimo. Potvrdimo uz prigodu i mi ko naši djedovi, da urodu ne zaludu, jedne smo majke sinovi.